Voin hi me ni som Saturday sang ni som ni panga ani a clear tu te chi bai le ve kule thuthar ang te kan ron ti chuak chhozel duang kan ti to kha Indo Pakistan inkahhai puan hi bai zai rem thanga ama sain ramri lama in naute in chung te in thian te sipai kal ve zong zong te thlawang taka tur rungot po hi kalom pui che o in ril ro hana po zia omin ka ringa ril rodam takin in mu thei to tura nga yang thupuya lu tang o Pakistan chuan an operation ming an puang fel ve deuh chawa an operation ming kha mizotong chuan kul bang sutlang theilo ti ani nge a mase vo in engineer chu nu dar li rik chep to khan Pakistan Director General Military Operation atangin India chu ron bia kani a inka hayan du thon ron soile chu si India hi engma shelo chuan a ho lawang India point alo yes ve bokani tam tak chuan India hi nep kan ti a dawngam tak tak lo ti ve mai anga hial kan ngai ni inalanga ma se kan sha tur chu tun ni reilo te chung rangot po hian cheng bible chete lakal ral man der to a chu chuan ram sum le pai din mun na satakin angong ani India hi developed country ni tumlai mek le economy a khovela palina ni mai turani a indo hi India tan thil ti chi tak ani shan lo ma se to na Pakistan lama fir fyak te le Pakistan sipai mun te airbase te ava be ringota po hian Pakistan hi hlavin a khurti ila kan soi swal lawang an ron tholu hnem te lul nen chiat na lian tham thlen an nei lawa shelwanga thi ero anom ngeya Pakistan lama thi an thnem fe zo kani Indona hian sipai te chawan thilawa ramli nei chawin an tuar lawa rammi pui zong zong in kan tuar ani ti kan sha ta tha kan sipai ten thamwang taka kanom theinan ramria mutmu po twalavin ral an beya keini lam hi eng kan ti nge ka shelo India thlop thei reng lo comment a omle thin India sipaya hian mizo tam takanom ti te hi kan shelo nge ni doni hei lo hi ram kan ne lo ti sha tur vaibu kan bara vai poi sasiam kan manga ration po vai ramami vek engma tho chwa tak po a state ang phei chuan kan nei lawa GDP ang phei chuan India a mizoram hi kan niam bera lo in lak engemaw vak kha chu omze nei lawani thupui ka pel lek mai a Pakistan hian a defense budget za som pariatin atisa ngal khani a tuna IMF atangin billion khatloi apuk le a chuti rualin ral thuam lama tlan vak thei ani ri don lo inkahhai puan kha antan chuan vanram tlafual ani rongotang China Siam air defense system alo champui le ngala colonial Qureshi ero chuan India ti chiat mu mal an nei lo thu a soithung tin Pakistan mi puizi nga India do du lo tam takan oma mi puiten an ram din mun chiat zia an she chiang tlat chuta balokhovin independence an puana wangin Pakistan sipai an lo that ve reng boka an ram ho chin mun thoma chena mun khat an lak to wangin an nam puan zar thlengin an zar to a Pakistan sipai te hlau lopin an tlan chebok si India do bok aram chunga helte do bok chu Pakistan te ang ram ri thei tan chuan thlin chi ani lo shimani India chuan vo ina firfia ka chena shim chu indo puana ngai ani ang ti in thuchwa ansiam zuile ngal thawa Pakistan hian ram chunga helpol in kul atan pui thin te athunun zo lawani chuan tun ai na sa hian India in achuzui don ti a shereng to dona afim khurve viawin arin mase an army chief Asim Munir hian thunei na hne chu vai chuan indo chu kan mabak le khopang tundin muna ero Pakistan hian India na ti chiat sakte thuam chaturin ma ala phot tura ngaila Hafiz Saeed te Masud Azhar te ho hian an mani thu in India ram chunga boina le har satna an chok chuak le nga tani chuan an lu an phum ngal to ngegin arin engpo ni che indo hi lok lawa inswal po in an he tu zok ni maila pildeu phengphung dukdeu cher chur le taksana tal kan twar ve tho chinang hian ram le ram indo ngat phei chu rampum hwa patorna ani wangin hetia an chol tur helom tak zetani mitam tak ril ro ero India hian aladi ma kan tinge yang mase keini aya fingzok te ro rel hi pomphot mayang o akho har thak lek don ten ka sha chule chuti meglai chuan inkahhai puan nu dar kar reilote aliam nuwa anin kap le ta India le Pakistan in inkahhai nei anrem ti nu dar kar reilote liam nu loka Srinagar puak ri na satak ri shatani le ta Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah chuan Srinagar rampuma puak ri shatani thu anem ngeta Abdullah chuan eksa aposa hetiang hi inkahhai anilo Srinagar kho puilai hola air defense unit te chu anin hong chawani ati tuna chuan chuta chuan blackout tlan tling awm to ani ti in kan thulak na chuan soi
hemi ma hian Foreign Secretary Vikram Misri chuan Pakistan Director General of Military Operations DGMO in san lama abiak nuwa rimna omti anem ngeta Misri chuan Pakistan Director General of Military Operations chuan tukin singa Director General of Military Operations of India chu abia a anin kar in remna siamani a vein tlaidar nga tanga manchan turin lele boruak le tuipuya silai me puale sipai malak na zongzong chu anti top fek don ani ti na puang chawa sipai how to sang berber te chuan me ni som pani hian anin kom le don ti me shi chuan asoi boka he thu puana ni hnulok hian External Affairs Minister S Jaisankar chuan exa India le Pakistan chuan nimin khan silai me puati top le sipai malak na chungchanga inrem na an siamani ati a hetiang hian inrem na siam inkahhai thu chu puang zau chau ma se an inrem atanga dar ka relote aliam nuwa inka na chu athleng le tani in kan thulak na chuan atar langani ala re lo bai zai rem thanga chingam chialak lo to si khele silo angdeu ani mai omasin Pakistan lam hian leilama mortar le lai pui mangin anlaron sai ngar maya India sipai tinen na satakin anlein kap mekani indaw na muala an zuang lot laklo to siya an ho tu te thupo an oi talaw post masalama kan soi angin an army chief Asim Munira thu an mu ani ngei karinga hepa hi pehelgam inka na po khan amo phurtu berani a ISI te point tilaw turin anti a Munir hian atilui anti tlatani ramri neilama chuan siren arile roi to a mangang thlabarin anom non le mekani kaipo ka thian te anom ve a chansinero ka zot sek du lem lo Pakistan hian achin than hi ban san thengang lawani a than nan tlat to US President Donald Trump ngei po in Pakistan in inkahhai bawhchhia thu hi aron soibok ziak tu thubel karin dan mai chuan sarkar ho tulam chuan inkahhai an du a Munir hian adu lawa anin kara khi awm vai chuan Munir hian thuneina apong lak main karing tlatani chutiang ani vai chuan an zorvek thlengin India hian aka angai to ang ceasefire be bom chungchang hi han soile lokila Freddy VL samte thuziak pakhatna Pakistan Foreign Minister Ishaq Dar chuan India le Pakistan in inkahhai an pom thainan Saudi Arabia le Turkey chuan an tho hlok hle ni in soya CPI MP John Britas chuan inkahhai puan ani hi alom hle a mase Donald Trump hian engtin chiange inkahhai tur hian ma alo lak ve reng ti chiang takin kan shelo ati athu soi hian ngei twana ti thui viau mai Beiselo takin inkahhai puan anita a US President chuan rampani te inka na chu poiti in engtin tinemo atop vele mai arin thu alo soi to ni kha US Vice President JD Vance la chuan kan buai ve na tura ni lauti na lo soi to boka chuti lai chuan US kai shwahin an malak nazara inkahhai puan ani ti thu kan shita thut si ni hi pani na Pakistan chuan inkahhai puan nuwa udampura drones aron thlole chiam mai mase Indian Air Defense System chuan borua ka loka puak ani Srinagar po bom puak ri ring tak shat ani thu ANI chuan a report pathumna Ministry of External Affairs chuan inka tolo anrem ti satlia ani maya Indus Water Treaty le thildang India in Pakistan ashekna danglam ne engma aum chuang lawang ati Palina Indian mi puitam tak chu Indian ceasefire apom tak mai awang hian an thinarim hle a POK te lagle tumin Pakistan hi han chuzui tak se an doni Indian ceasefire apom hi tlomna nilavin fingtaka che na zo kani tipol po tam tak anum ve thobok pangana Colonel Sophia Qureshi chuan Pakistan in S-400 ADS le BrahMos missile te ti chia anga in soi chu dot vekani thu asoi parukna Film Kurtila Punjaba Ferozpur le Rajasthana Barmara te chuan power supply an off le tari e kan thulak na ti hi source strang ani a in angemo angai puan non kan ne chuan minlo she thiam donia jemna thuthlung puan ani nu darkar engemo sat nuwa Pakistan hian inkahhai bawhchhia Pakistan chuan inkahhai poitling le rang taka nei aremti nu darkar tlem te chau aliam nuwa Ramri district engemo sata Rajasthana Barmar le Jammu and Kashmira Baramulla telin Ramri district engemo sata bomle thlona manga be puithak na mangin remna thuthlung aron bawhchhia ni US President Donald Trump chuan nichin tlai mai khan inkahhai ani thu alo puang to a rampani te in biak na chu America palai na hnuaya ani thu asoi Hemi chungchang hi Pakistan Foreign Minister Ishaq Dar, US Secretary of State Marco Rubio le India External Affairs Minister S Jaishankar ten annem ngetani
Rampani te hian le boruak le tuipuya sipai malak na zongzong ti to vek turin inrem na anlo siam to a ma se India chuan Indus water treaty chu ti to pani tur thole Pakistan mi te tana visa pe khapna chu chunzom zel ani tur thu asoya Press briefing Ministry of External Affairs le Ministry of Defence in bawhchhia Air Commodore Raguner chuan inkahhai puang tur inrem na siam ani lain India chu engtiklai po in athunei no humhim turin ain pe reng ti asoye hemi hian zirtom ni khan Pakistan sipai ten India sipai mun puile civil mi te bei pui thak na chan let na tan Pakistan rama sipai mun pariatan beya hengzi ngai han radar unit le ammunition dam te po atel Inrin nizing khan India ko pui engemusa ta puak tam takri awma Jammu and Kashmir Jammu Srinagar le Udhampur te po atelani heti lai hian Pakistan chuan Rajuria bom athlaka heiwang hian Hebiala District Development Commissioner Additional Rajkumar Thapa chu athita ani hemi nu hian Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah chuan Jammu a civil mi te harsana tok mun te atloa Thapa chene in po hi atlo bokani Ministry of Civil Aviation chuan inrin ni hian airport somthum pani chu meni som panga jing dar nga le minute somni pakwa thleng kharani tur thua puang boka civil flight operation zongsong tran ani Airport Authority of India chuan Delhi le Mumbai Flight Information Region FIR chunga Air Traffic Service ATS kongpui segment somni panga te chu operational reasons awanga hun engemaw chen kharani thua soibok India chuan April ni somni pania pehelgama firfyak te beipui thak na mi somni parokan thina chan let na tan me ni sari khan Pakistan le Pakistanin aup Kashmir POK a firfyak kem pakwa target strike mangin Operation Sindur alo kalpui to ani hemi ma hian all party meeting a Rajnath Singh chuan he beipui thak na hian firfyak zavel anthi ti alo soi to bokani Inrin ni hian Jammu RS Pura Sector International Border Pakistan silai me puana Border Security Force BSF sipai pakhat athi a midang pasarin hliam antuar Official te chuan Sub Inspector Mohammed Imtiaz chuan Huaisen takamha ashrai lain inpek na sang ber Atlantian soya Pakistan in ramri kaltlanga an ka na wangin hliam tuar midang pasari anumbok Imtiaz hi a hliam awangin athi a midang te chu damdoi ina da anni ti an soibok Forces Jammu Frontier chuan ex-saposa meni somsang ni somni panga BSF Braveheart Sub Inspector MD Imtiazan ramrong bolna tana inpek na sang ber chu zana kan hlana RS Pura area District Jammu International Boundary ramri kaltlanga silai me pu ani ati BSF Director General le reng songsong te chuan Sub Inspector Imtiaz chung te chu antor pui tak zet ti an soibok Imtiaz azana lantirnan pathiani hian BSF in Jammu Frontier Headquarters Palura a pangparda ani don ti official te chuan an soi Border Security Force te hian India le Pakistan in kara kilometer sang ni chuang zeta thui ramri ven himna hian thokani heti lai hian India le Pakistan chuan inkahhai ti top chungchanga inrem na an siam to a Foreign Secretary Vikram Misri chuan Rampania Directors General of Military Operations te chuan lei boruak le tuipuya silai me pwa le sipai malak na zongsong ti to pan rel tho an puanga hei hi injini tlaidar nga atanga mantran ani ang hei insha thiam na hi ti hotling turin le lama thupek chwani to thu soiboka Director General of Military Operations te hian meni sompani zandar sompani hian soiho na dang an nei le don ti asoibok hemi nu hian US President Donald Trump chuan US mediateta zanrei takin biak na nei ani nuwa India le Pakistan te chuan inkahhai puitling le rang taka nei anrem ti to ti asoi Rampani te hian boina chinfel na konga common sense le intelligence an lan tir wangin lom thu asoya hetiang hian inrem na siamin inkahhai nei ma se an inkahhai nu re lautea Pakistan hian inkahhai thuthlung abo chengalani Punjab Rajasthan le Srinagar drone manga be na thar awm ne shatani wangin blackout nei le ani Srinagar chu drone manga be ani thu report o ma wangin Punjab le Rajasthan district engemosa ta blackout plantling siam le ani a PTI na tarlan danin Punjab chuan inrin ni hian a hnukir nuwa film khurna atan district engemosa ta blackout dan asiam le ani blackout dan hi Hoshiarpur Ferozpur Fazilka Pathankot Patiala Moga le Muxar district ate siamani to boka nai tarlan danin Punjab pa Pathankot le Ferozpura tile Rajasthan na Jaisalmer le Barmara te po blackout plantling siam ani to bok
he thil hi Srinagar ron manga be ani thu report om nuati ani a A9 atarlan danin India Air Defense in Pakistan drone te anlo man lain Srinagar a hian eng zungsen mo ani a puakri po siatani Srinagar a puakri na satakri aumbok Deputy Commissioner Amritsar Sakshi Sawani chuan inkahhai bawhchhia na report awma wangin zanin hian kanin ringreng don ani ati a atul chuan a huna blackout kan zomang atul ani chuan blackout ti puitlin na turin khongai in buat sei turin mi pui zongzong kan nge na in lama om turin ka nge na ni ati he drill hi ve engmazat kan lo ti to a chu wangin lau thong su he hi film khurna tam tak manga ti ani Hoshiarpur administration chuan zan in dariat lemin somnga changin blackout kalpui chanani thuanem ngeta air raid siren in azui ngalani Ferozpura chuan thunei tu te chuan zan dariat lemin somlia blackout an siama mi puite chu light off turin an ngena lo thon angai lo ti an soibok Fazilka hian zandar kwale chan via blackout a enforcer Rupnagar thunei tu te chuan zandar kwale chan ve tanga jingdar nga le achan ve thleng blackout an puang thungani Ludhiana District Administration chuan thilom dana zirin blackout order chu standby a ada ani Ludhiana Deputy Commissioner chuan kanin peito a team zongzong po anin ring ani Armed Forces chuan District Administration nen tang kopin thil thleng te uluk takin an vil reng ani ati heti megla hian thuthar a omle to a darkar chan ve chuang chu LOC a inka thom om to lo drone po zandang ai claim fe chau aron luta Srinagar vel po are ta huaye ti thuthar a omle ta a tundin huna inkahhai puan nuwa anin ka le kha tuna chuan anin kap le to lo ti te ni nuai tamai an chol le ri tawang wangani kan thuthar puan te po hi darkar tin hian a in thlak deuh zungzung maya chu wangin update ngai chan reng angai ve ni engtin tak ni zelang mo eng thuthar tinge omle zelang kan chinela hian milonga chang le cheu ola thuthar anga angte ronda chwa zel kan tum don ani